Kurumjari SKTV yang berpunang putaram lokchari Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Ngasi si Kangpokpi district ke manung chana leiba Kotlen amadi KOTZIM ani ki marakta Churchanpur dagi na Kangpokpi phau bada halakpagi lambi da hai batare ko ki church ka mari lena ba thormama yaw roga Churchanpur dagi Kangpokpi halakpagi lambi da bolero ani da sakhang daba singna attack chatharak pada ambush tarak pada hai batare ko ki church ki pastor ahum si on the spot lagi dapat ko manga mana sopan yaw sing dugi manungda so makoi sing si loin hospitalized tori ahum di koi si hospital da hospitalized to budagi chief minister amadi home minister na chalaga muhammadu da unaru bugi pauna sing mayam lere atu blai wafum di ngasi gi ambush of the Kotlen amadi KOTZIM ani gi marak da thokhiba ambush asi kanana pangthokpa chathaki badu makal gi oramdoi no have homdani matang sai da tongan ba civil society organization KNP maikai degi masi Zeliangnong United Front koi Kamswan faction have tare masinani hai na Maralsiri even village koi VVIG na to uni hai na Maralsi upho yauri have tare ramai to udana kuki student organization na so Maralsiri NSNIM gi proxy am oiriba ZUF ZUP KN so khangda ba Kamswan na to uni aduga even koi valley gi Rambai tengol poma maming sida pusana honari hai batare mai to udana maka jatrap da koi Zeliangnong United Front ki maikai didi moi headquarter dagi sengtorp lai masida koi Zeliangnong United Front ZUP ka karigum amta da mari leina ba leite masidi moi sisu taba matam da pause taba da mako in a shock oi habagi ohna singba hari and the story is completely baseless, unfounded and misleading habagi ohna singba thamai hai tare and lenga ke tongan ba mu singna masida nuai taba phongdok pagi Chirol Mam Lai and also United Naga Council la Maike degi Hariba KOTZIM de Kotlen ke thodo si banwai taba phongdok pagalwen na condemn to pagalwen na hari si hujik si thodo si thokram matung da Chirol si matung ina Khonsakol village tagi koi charang na koi Naga Kunmuksi Leilon Wi-Fi kuki village ta hostess warga thammagal ere sumaina tobi gano makoi singa si khudak ta release to view sumbagi summa makal gi habitare koi ethnic line da mi si Padok Pajan to hostess to we film se lagta ragati amuk hena peaceful iba atmosphere si kaithar kan have you sing duni aduga masigi mari lena ko chief minister na su tholok pa cherol da somai to hostess amana ambo pharaga hostess to bugi thabak si khudak ta lepiu aki bapi bugi thabak si lepiu masina ko situation si amuk hena aggravate to ba section bugi film lakan have you sing du thamia tare to Kotlen-KOTZIM gi ambush kram liang bia bage mege tang taraga manga da chief minister na Churchanpur district ta chakani hari ba khongchir aduga mari lena na mangjong na tholok pa dum laba ambush am oibani na maduga loina na yengbi abra hari ba thodosi matung da chief minister hujik Churchanpur da chala roidabra natraga Churchanpur da laktan ko dam to tongan ba kogi warning amadi press release mayam ama KNP maikai degi KNP Manipuri maikai degi Kuki Liberation Army Lekholun ge maikai degi United Kuki National Army mayam na ukna na tag UK ne han khang lebasi maikai degi adum warn tawri lakpa yaro chang pa yaro have you hum singba adon maduga tu na yengba yaba area sing su leibra have ge tongan ba dimension sing dunia adon hari ba dimension sing asig matang sida khana ne no dam tang SKTV ke studio election leibra si am da social scientist uza Dr. LAISHRAM ne Jadhanabir Batram Mokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us WAYEL KATI Pauchi ke editor HEMANTAKUMAR NINGOMBA Batram Mokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining to Lurana Manipur University ke law department ke HOD Dr. PREMANANDA mikop kharge manung de yobira lagan hegi obogo jasu yob tan jadalo ke but to start with HEMANTAKUMAR ngasi ke thokdok si masik karmaini yengbe ai koi TM kasongi April ke tang taragani pana chatha ki ambush amsu legre ngasi sina second ambush have tar within a month ha magi manungda masi counter oiba attack sing ne yenga to ribrana targa masi isolated cases when yenga tor kamai thami bi akoi gi lambi da satpa mission miyam da kulai pai ba mayam amana nomai caption bagi thodok si samane koi ko adana masi gi si series of ambush ko aduga then civilian da karigi Manipura tangdu leta da ba thokna na bagi kana ba kharna sinbra haiba pot ma ojekti na da biya da pot ma oi oja khoi ojeki ahan bagi duna songi duna tu ose ko ojeki ngasi gi sina amu yeng asi mi ahum ni series siri ba ahum si kanano habdi kanogi Baptist church ki adum ba lusing ba ahum ni series ko lusing ba ahum ni then moi misam ni then gari tu da moi si ka ki bu church ki ni haina church ki phajana symbols yek na tharaga chappa adum ba kamuri moi ga chamin na ba gari amaga moi anisita
nungui kapsan bani natra Yes. ado kadri ni ado kanana tawbano kanana tawbano haibu tu khangde sokpana moi mari soe natra Yes. moi mari sokpa sigi manungda ahum ama third kanogi Assam Rifles ki kangbuna 33 year kangbuna Imphal da pore Right. then aduga sija hostel da lakenari ko siju adum horen ko na nungai ni khali wari ji mayam puna khangmina sen tawni ko habadi ngasagi asomna khanda ambush tawduna mari sokpatuki manungda ahum kuki ahum ama hojik sija hostel da lying ba ahum ji chief minister Yumnam Khemsan then adagidi deputy chief minister Losi Dikho adagidi home minister Govinda Soi mayam changdana ana bagi film asokri film du moi yengo bagi pot ama akhoi leire ko seida si amalwe atopa thongdok ama siga mari lenana Manipur se kayam sathi gi Manipur se leiba ya ba mafam oi brai sam tieng bi ko chini ko khoi nei na to se sumna kanda kuki ahum sai to na ha le he pau ta ba ga masagi nagagi mi Yes. kun ma thoi Hazard hai moi thread. moi na ado nagagi kun ma thoi ji naga ngak ta nati ko kano yauri Nepali ahum la mari da yauri ko adagi den mau yauri adagi den konsa khulji kanano ha ga di kawi ni natra Right. moi mayam si yawi ado kun ma thoi phajal laga nupi angang yam yawi ko kun ma thoi si phajal laga khoi gi kano kuki mayam na thamre ko ada kari gi kamai phare no moi su luhong ba masalu bani luhong ba masalu raga luhong ba gi harau te am ba gi salu raga halak pa da dak ta phabani ado di miyam gi punsi si kari oi gi amti yong khoi tamngam ba phim da lebra ba oji hat ka halamadra oji hingam gadra khoi khangti ko then sigi sumaina tawgi paw ama tabadagi amuk kedore ngasagi naga mayamna another cookie mayam among pare senapati da thameji ko senapati sai da pagre ka wai na thamre nadra Yes. means na khoi na hat aragadi akoi jo hat kani chineb ko Nakoina pharaga de huju phagani. no na phagadi akoi jo phagani chineba adu di akoi si kanglu pasel si adum hatna bi adum ledna tawri chineb ko si phim amalai thaina akoi na kari hai tare sahi khargi mangda Taliban na Afghanistan haramba Taliban gi magi culture do. magi culture magi mihat mayam do hojikti malem gi mipung khudi mangda Manipuri si kari haramoi do na sini khoi lai si ko Right. sini ko khoi lai je khoi kiningai we port amani khoi lamchat se sigi lamchat se phajan nei na ba India masana di khoi u da tuka chagani kuki tuka chagani naga tuka charkani maithei tuka charkani mamda khoi lichat sina ni ko yarje aduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯪꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯁꯨ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ Sundar ani hatki. ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ Ngasina ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯩ ꯈꯠꯄ ꯊꯛꯄꯣꯏ ꯊꯣꯛꯇꯕꯣꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏ then adagidi innocent IM yawi haiba yarkani adagidi ZUF akoi kamsong haibra adu yawi hai adu leinari ba mi mayam sina moi mayam sina akoi amta natti na sengdokre ko lo sengdoi ko rambai te golsu sengdoi then innocent IM sengdoi adagidi ngasagi moi na sengnai hariba zup kamgu zu sengdoi moi no sengdoi ko adugadi kanana tawno sine lai natro adugadi akoi haidoni samani khoi somna kanda migi mayumda bom phumjalaga tronglaubi da phumjalaga mi hatpa natra somna kanda misam mayam ama adugo search ki leader ahan ngakani yahanju yarimni anum susam purom da sasarure saluraga mayumda hale lambi du da nomai kapsalaga ebu subsalaga hatu natra asomna kanda su samani natra mayumda hanja Imphal ri mayumda hanjare adugo to lambi da nomai kapsala hatu adugo di mi hatpa kangbu ama lei ado lady se mari khaga loinak leina kadra habadi midi mari leina da bayai adubu ngasai thoning ba thol liba thongdok to adu da pamba mi khadi yaubra habse silli langli pot se adu madi yaubra habse ma akhoi da singnaba yaba pot ama khadi adum leitaba nate lei ada hujik laidi Manipur government ki Manipur lenga ki magi kana PDF sikari sine khoi nang do siko som akhoi isu sum khali ni ko ngasi di sim sasi sija hosal da layeng ba mayam layeng idu kuki gi angang ahum
ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯃꯥ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯆꯠꯂꯨꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥ ꯎꯅꯔꯝꯗꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯅꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯒꯃꯦꯟꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯄꯣꯌꯦꯡꯁꯦꯡ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯌꯦꯡꯁꯦꯟ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯁꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯒꯃꯦꯟꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯈꯠꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯄꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯨꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 시기가 나기가 뭐야 바다 하나가 뭐 더러가 가면 타복 미 그냥 비 타복 비금 되노 맞죠 그냥 타복 비금 되노 아두나 아동도 섞음 제보 홀라이디 policy maker 답도 락비요 머니푸르시 마시기세 호이 야라 호이 하이로에나 하이다 뭐 와네보고 아도 아쿠시 그놈 또 그래요 맞죠 머니푸리 마사단데 거 인자이도 시대 아나 머니푸르나 미하풍 온토 오바 고 아쿠시나 미 마야마 바하다 하나 할라바 거기 마셀 하나 할라바 아두가 인디아나 슈퍼파워기 망망바도 토피오 고 아코이시 인디아다 야우다 바동나 코이노 우브라 고 나코이기 미엔 깜짱하로더라 신네 코이 라이 아코이나 사히 아홈 헬레 아코이나 노이기 미엔 짱구 노이네 미엔 짱가가디 깜나테 고엔 하리세 아시 캉다브라 신네 고 아코이나 스 하리브세 노이 따나바 하리니 노이 마얌 노이 레는 거니 까리노 하이타가디 싱더 로 레이티 나트라 로 레이티 데 쿨라이 파이바 마얌나 마닝 타위 아시 락셔나 보이 노이 토랑 까리 레레 까리 토랑 토르게시니 아두고 토랑싱도 암다 떠오더나 좀 탐다라가디 너희는 욕분이 하이까리 하이로줘도 신다 너는 욕어디 그래 아두 미 하라까니 내들아 then 나타이 자다 타옥 매암 떠르까니 머니푸르시 그도게 뭐 메이더 론 이신가 참 많으니 오직 이모 람비 팅냥 그래 그동에 항내 캉디 내들아 주장পুर डिस्ट्रिक्ट थिंगरे 로이 팅게 모레 팅게 아다게 로이 팅게 팅게고 누가이다 폭독폭이가 시각 팅복 오르가디 얌파레 아다게 anyway 아마 사오르네나 나사이 파게 바강우도 통통 타다나 오네 머니푸르 좀 로이레 맞다 하나데 오늘 로이레 링에시다 아묵수 로이레도 프로플루션 바이도 아데 피마마 라에 먹고 아도나 시기 마락시다 오직게 힝이바 마얌 힝오리바 마얌 맞다 파라가 탐바 마얌세 타동할루 노이 송슈 타동나고 하노 somnakaso deputy CM am ledaine somnakaso deputy CM ledaine deputy CM ani dal phami nalo aduga hanan gan natra aduga then masagi kanodudi cookie mayamna yaba mi oira moy cookie orga su cookie ni yaba mi hati natedra cookie no oira men khalasu natra aduga nagana oira magasu naga miyamna yaba mi hati oidedana maitai no oira magasu maitai mayamna yaba mi hati kesu oide sumiko hojite kedore nagaland gi minister na condemn tore natra ngale kada prime minister condemn tok piye ma prime minister kati manipur ka ogramni da ai tor tung madi mari toro ko mari sutok toro mari ka ograbani manipur se ma kai lege ga ka ogramani ma je ahal go selak parina ba sahi jame edna aduna moi je ai ka ogram do male en khan ba manipur se ko admain le aduna akhoi se kitang khada ba chum ba bani akhoi se mi ni ko myoi bani ko adna myoi ba amada kari lachat chat kadage kari kamai to kodage thogolon to kodage mina phatraga aisu pharoi hairagadi huina khongen aisu som osar khongadra sima ko number 1 aduga maitai gi magi keno sisu yengo ko pukchel saw su yengo kuki ahum soga pukhale natra pukhale simisur hang musali akoi myam kai haidi natra adam freedom le nungai na dum thambi natra phajana laing hali natra 시 마이테이션나 북절 싸우기네 맞죠 시기 모옹세 국기수 강호 먹고 아드고된 오이로이데 망다 단바동 났고 오이로이데 망다 단바지 싸로이더라 싸로이더라 아두나 아두고 바카르데 디만 또군 아두나 잉나 시그널 레미나바 까마이 또 지게세 나코이저 콧란 톡바 담무이나 아이스마 하이니 오케이 콧란 톡바 담무 마얌나 울레이바 제스처 해바타랭asi 시저 호스피탈 다 라이앵다나 तौरिबा 아두가 humanity ki ground da mayam na yengnari ba aduga puna maksida maru ina koi ambush to bu boiro trong lau bi april 3 ke trong lau bi incident bomb caption bu boiro natraga april taraga nipan gi imphal ukhru road national highway number 202 gi adum la batm ka som khul manakta chathagi badum ambush me yori legi bu thodok tu boiro to ngasi me ge tang tram doi de thoi ba adum la ba Kotlen amadi
KOTZIM ani ge marakta thokhiba ambush ta miyoi hum legi da wero hairiba mayam sing asi micham miyam na tawbudi amta nati haiba tare micham miyam di receiving and series sing micham miyam ngakta ne tare micham miyam na receiving and the siba da sum yaw leiba aruga kulai paiba sing asina micham miyam sing asi nungsin hanba nakshan hanba sunga mandabagi film se lere aru hujuk le helisi tampakta maruina maite yamadi kuki ani ge marakta yam chauna irang su thokra matungda chingda su naga kuki ani ge marakta nangai di ukrulomda naga haibagi mohta tangkul amadi kuki ani ge marakta khanaraga lere haram madu hujikti naga amadi kuki ani ge marakta khanari haibagi irang se madu ge level da yonna bakana gum kharana honara bra adu itar de manipur se completely boil to ba ta chingdo su boil to ba tampak su boil to ba amaga chanthok chandi to bi ana da ethnic line da mayam se magi line manung da thabak tongna ba magi line gi wakhalon khalan na ba hairi ba khulai paiba sing ata khulai paiba gi maning da leiri ba dugum laba perpetrator sing adun honara bra haibagi wahum dri uza dharbi yam chingna ningai oi hetare misam miyam na disum basi kanam pambu de even ngasi ma kuki misam amana yamna nungai ta ba pen da phongdok pugi wahum na ching musum mayam le hetare kumai thambiyo Raz masi sum sathar kani aidi ngasi thoiji anu nate da no ahan dilana anga musapi sabu si ne leptana sathar ini leptana sathar basi kaimbo ki nate ngasai internal disturbance leptana lehen na bane yes so long as internal disturbance leiradi Delhi na khut thingjalaga lenga pusi adum satha ga doine ba adugi lenga padu satha badu moi gi pandam amaga loina satha doini ko akhoina taliba akhoi apam ji phangri ba gudi akhoina lenga pu yana na ba tawge na khanbada Delhi gi zone of interference chawon ge di lepak tu irang thok chaga di tawya de my state lejarim na state loi lengak sabi aidana ada state na lengak sagada badu akhoina nga ke na nga isi indirectly ko manung da nga isi internal contradiction internal connection le begin eba khoi gi conflict se aduna masidi aidi adum aina nga madu ju haje si ju haidana ukhul do jig lai jina mathang da tamilong da la ni gaido si loi thungna bagi potama lai si fazana sem sabam di yore aidi si cookie gi organization na di am to ore mara in short chumdra moi tamthiba ma moi ge ju ai nagarong gi market gi loi singdu i natra tau de khote da tau de na ado ching gi di pastor guys di yamna ikai khunu jabani moi na ko ade yam luri je se phak ta di si international communities yamna react sound am tor khini aduna masmaina lakpa si khara hena chawthokna bagi pot honan base masi adum chatharai hojik si raz khoi gi laiba dimension ji change to bo re change to bo re di keno da maruina chinga tampaka ani gi leri sida tampaki posi masina amu lefalaga chingda mu hogbai pot leba right aduna manipur manungi irang zina loisalabugum bani sini kamai loisale no haiga akhoi gi hoji buffer zone gain lei jisu magi area operation do limitation piri neba minimize to neba yes ai si bokti kaim to roi hoji ahang makhra lari je masida oina khoi thibo ba de pha bun ba dum sathar leptana sathar ni leptana su phai chap sathari dena ado sidigi mu mai hongai ba posi mu khoi ukhul da mu to rei je masi kaimo na te se yamaroina khoi gi Myanmar ga khoi ga taina buji 398 kilometers ni dena sida sangai ji pura hotbed ni na tra ukhul kamjong chandel tenopal ga thangna le ni na ada sigi ukhul ga kamjong ga dani na hoji yam kan tori do haidi sigi ji yamaroi ba ama oi ne ba lalo bugi ju yam chaw yam na maru ba strategy mu oi bani na sigi ji idamakta munna bagi mong ne ba mung lai se haidi mapan da leiba som da leiba kene bi wagera degidi akhoi gi pdf wagera moi loina baksi military junta na kalak panina tanthorok pada leibam amasu thirambe yaidana thibi baise somda leibe yari jidi akhoi gi ju akhoi gi central security force ki manungda yana ba ma leiram gane ba aduna sumathang utang dimension jo hongai ni ada hojo ji ukhulom gi potsi sautho aga laiba posi mu asida mu la ka diversion mu tokde ne maram de je phajan ri myam je hostage hostage tong nari myam je cookie ne naga fari
Nagana mu kuki fari natra loina bak si innocent ngakta ni mara laijida praja ngakta ni natra si jisu icham cham ngakta ni moi kadar masen tong na bana tong na zero ka sukai de khulai masen pai na Misam yohon base. misam yohon base ada misam yohon ba is kari no har ka da provoke to ine in short misam yaura ba is provoke to ine aduga lairiba irang se large scale da pakthor na bane si pakthor na bagi machak amane ba ethnic violence ne haibi yana ba communities yohon na bo na ba ita yohon na bo na ba adai di isam chaba mayam khud adum thokna ni dana khulai pai masen tong na jaba duna amu oire right adu di kanam ju kaim hai roi comment ju pi roi ambo ada misam yohala ga sung pakthor pagi pose si mami song tare se intention do kari gi phai no kari hostage thamino kuki ne naga kun matoi ke do pha doino mi long lak se badu antra ale som na ju naga na ke do pha doino aduna si gi ji lei basi do ji chumna tong na di phai kari gumba mangan la di edi liquidate to ra di chok thora ni na tra yes adu chok thor ko matam du da sagi kuning kang da ni yeng bo kang bu khar di nungai doi ne ba ai na holi bang ka ji chume da sabjan ta na adu akhoi na ji manipur gi miyam na ko chingtam ani ma ki miyam khoi na yeng da ba si mana hi manung da loi le min ni ko ku ki oi gra na ga oi gra mai te pang loi gra we are in the same boat na tra da khoi ji kitang gyan tabam di change gyan tabam ni change di mina sana sana ga khoi masen sum phunna bagi thabak si chum chok thorok bai thabak si phaninga ya moi de sina heng na no de single kanglup ama ba bone lemna idi nanthop pasung amoi no de single community je kan scaf ko ngamoi any community soloi sol kan ni mathang dang tor kan ne ba ado yam sang na tauba ya ba go thok ba le ji ju 2029 da awang no poki maroi na manipur gi lalo ju loi salani lau thok re na ade miyam ju wangang ba ya da na ba khoi gi keno ju x le ge na you kari ni na ado si miyam jing je lai jing sina tori se akhoi masel gi pot si sum chok thorok na ba hot na ba Delhi da chok thom badu to ga sing da mu chok thorok na ba na ba ukul da ju horam ni na matang matang mu tor kini som da mu hawra ga mu som ju matang matang tor kini sigi sumaina lehen baje akhoi gyan khara tawa phayen khale khulai payo myam je any community je khulai payo myam je gyan khara tawa phayen khali keno da city hena sokselak pana helene ba ada aigi adugi political agenda adu ada gaido phibam sadra di ko khoi yum jena da mai sa edo mai sa kha de ai ka se ai ka hoini haram do mai sa kha de do pulap sakre da adugi mong da lak pasima di kitang khoi gyan tamina yam phai ada masida sai khoi hemantan habi ba du maina ne nakalani gi deputy cm ani do moi yam thun phamina changi aduga home minister gi chief minister gi response story ba ada ana porok da khoi gi tampaki hospital mayam na kai mo ba tawdar nungai tabadum phongdong na rise masi afaba saina mani they have to learn this from khoi tampak to is tamma phai khal okay adubu luri bu wafam di ngasai gi gyan tamin du se khoi maruina khoi people sing common man sing hai batare khoi manipur gi miyam sing micham miyam sing kuki oigera maite oigera naga oigera hariba mayam sing asi akhoi gi marakta amana amabu nungsinadana ba kuki ga maite ga nungsinadana ba naga ga kuki ga nungsinadana ba naga ga maite ga nungsinadana ba khoi mayam se marakta amaga nungsinadana bagi who se kanan gumam na kamjin bagi mong na tabra kero to thazaro du ninga si se amana attack to ramne okay magi community ki kanguna attack to borangoni therefore we have to hate that community adugi community to khoi nungsiroi dabani habagi wakalon faun ba hore kano da sigi incident ek thom matung da naga community ke miyoi kun ga mathoi phajan gre adu matung da senapati di mo yumi phagrabni na mo nagana mukuki community mi sing phab hore aduna community line da am ngasai khulai pai basing khato oram badu hujikti community phau bi yahol na bagi participate na bagi amana amada nungsida na bagi hatred create na bagi situation do la etare aduna sigi situation je som jaw thok taraga de ngasi amana amu ba phajan ari bo hostage ori se da thoning da thok tholok taraga di that will go out of proportion aduna manipur do jikla ri ba crisis amu can amplify tok dana yamna masak thi ba situation amada sakhi ba yai madu tawidra ba chief minister nasu appeal tawri da mathang japre mandra ngasi chief minister na appeal tok mata message tholok matam da and for the very first time I have tare mamang da thengna ki ba leite ko gi tm ka song gi ambush april 15 da thokyu matam da
Chief Minister masamang di tholok tre adu bu Chief Minister gi secretary tagi tholok pa cherol hai batar ari ba cherol se the terrorism hai ba se ang phok pande violence hai di pale do handak ki ngasi tholai ba thogdo hai tare Kotlen amadi Kotzim gi ambush asida di ko gi terrorism hai wa se mari rak pale hai tare terrorism and senseless acts of violence that target innocent civilians and threaten peace and humanity have no room in civilized society. There is no justification in any society for acts of terrorism in all its forms. The entire state and our people and together against such act of terror and our resolve to fight against terrorism is unshakable. I am deeply shocked and saddened by the loss of precious lives due to such acts of terrorism. Haidana so maina palle hatare aduga masida chena ba perpetrator sing laga so idana phagani adun miyamna amana amu phajana da tori bise topiu have you option sing so abil tori adu terrorism hai wa haisi as many as mari rak palli aduga terror hai wa haisi su anirak kumba palle hatare ahan badu so palle adu huji amasu palle aduna handakti Manipur da thoi ba thodok mayam singa si gi yauna masi terrorism gi terror gi act ni hai ba gi lengang na hapet recognize to realize to cognizance sama people mami ta ta masi apapa sign on yang bi abra kamai thambe si ka no ni akhoi na khanane na bagi kana ba ni highway among the act of terrorism highway on highway se kyar highway ga ni terrorist ki matak adu to ma da to ni si kuine lakhole si aduna khoi na law mayam si masi ka no ni science ki ni science study koi energy cannot be created neither destroy ne ma transform ne akhoi na ngang mayam si transform to raga chief minister office yo hui wari ni nungsit yaw sin ro adu gi po ni si mai clear oire aduna bhoji this is a past time ni terrorist bo hai si na le si masi ma de koi welcome to terrorist ni koi na so hai jaba terrorist ki mai dharma leiti ko terrorist belong to no religion no community no race nothing mai lebak su leiti terrorist loire adu UN security council gi resolution ahu mari du idi du loire terrorist ka sidi no religion adegi no adu da no atani adu ga where there is one single terrorist there the world is not shaped by shi adu na muthat lo lebak puna maksina this is your mandate under UN charter terrorist muthat ka dabani hai ni hai bani da adu gi port ka si khaga sangjal lakpa adu di when good yam phai ne lawje khoina adu ga chief minister gi du da I urge people to immediately stop kind of stop abduction and the taking hostage and intimidation on community line kan yawi khaga si ga kanare au khaga pale pali su phai pali theng ba is kari better let than never do theng ga su to isam phai mamangi trong lawi incident da terrorism ni haiwa ngam draga su tm ka song gi thodok ta terrorism ni haiwa ngam draga su handa ki Kotlen amadi Kotzim gi thodok ta terrorism ni haiwa ngam mani masi am phai do ai gi wa phau wa khalon da di masi welcome ni lawi adugo tawris aina khalam na han ba aina doubt leram sina tiger road ta tawbani na tiger thulab jala haidi khoi gi human and the animal conflict aina ma tawri ba science yauri wildlife ki da animal thola ga human the attack tawba samu na ga tawse tiger na ga mai taw tiger thulab ra khalu ba adugo last di abuse tawbani hairame adi abuse sai di khoi na thengna ba da masidi akoi surprise attack ne ba lo la attack to ko lo la to ni lo la tawba ba la ga sima ma ra sing birabra kanagumna hai akoi serious oidi na akoi yam serious ni haji si sinma assassin du yeng bire ko assassin ma samga sangtak to bunu pa duna magi akoi gi gitar to ko sang no moi puthora ga samjela ga kape ba ko adu mai taw na assassin tawri ne ba adu sidi assassin du nate ambuse sai sidi logic support yaw tun yaroi see this is a kind of physics ni light so mai to no moi bullet kayam na sien gani attack tawri su kano da nate ba pot na matum leba natraga pham leba to buna te moving sai gypsy ni khangde bolero khangde thori ne moving vehicle da moving bullet attack tori ne adu di physics natro adu di plan tori ne well plan ne ba se aduna well plan si da masibu intelligence ki output ka leitabra natraga mi sibu mafam do nomai ga tawdana ga kam sida kap sida thor ka doni gari da 30 km per hour thor ka doni akoi bullet he thom doni sida hit taw doni kai si tawri ne ba adu bu kanam to udrabra ba akoi gan sing mathak ke chingau sing pak tu da pham ga nomai ga yeng ma tawdana hafta ma tawram bani ba se 1 week ma tawram bani adu di something is behind who give logistical support kana bi adagi di weapon nung pandu kanam ta mada da atopa army ki camp shapi camp asan ko camp leitabra so le rangoni Manipur ji kilometer aw maka ani cha camp lu lebani adu na kari tawri aina khamada bigger conspiracy mi yarangoni khali irrespective adu na hatpa dan hatpa ai keno nate an sima akoina khanba chuming khali ade abar da keno ni
Hujik tawrisi akhoi war crime ni sma very clear way. Crimes against humanity in he Punjab do. So crimes against humanity ni kaino crimes against humanity si kan tawba. Magi two characteristic element yauni. Amana widespread oigani, amana systematic oigani. Akhoi si widespread oire. Widespread di kano da kamjong da khara taw, natra tong law bi da khara taw. Adagi di huji Kotlen tawri. Wari bu ko. Namli wangli bhau yori. Namni yori. Natra jet joro yori. Tawre na poche. Aduna takpadi si widespread oire aduga yamna plan to to systematic oire aduna this is a clear case of akoi terrorist helabani sidi crimes against humanity ne ko mas mamuti de kom changi mamuti thi dekta faita ko ji bokta ana mamuti de kadori brasi misana terrorism ni hana condemn to hore terrorist ne condemn to re mathang dadi terrorist sidi maru phang muthat pata bane ko masi akoi sangheng ga bani aina sum chingna ba mu lei chingna ba oirasunu ko masa sem oigum chin khale kana gumba mi singna aina jiba sai saure bako adu mi hare mi khran aina khan mada kanu mal eo akoi gi 356 si thamna na ba okay election ju lak to bani na mars ta mathang chai gi mars lak ka do bani tha humo dai da gi di kya election to ya da election to ya da no pr ga thamjal election to du shya pr tham sang do tham ye amai to na pr go president rule 356 ni na failure of constitutional machinery in the state government is not carry on its function in accordance to the provision of constitution 356 thambaya na ba president rule ledo adu thambaya na ba mi khrana masi suggest hadi conspiracy to ra hai gi chingna ningai si yamna masi su phomong sa bai ta yakon sa bai nate phomong sa re adu masi ma ko yengbom change adu ga amana akhoi gi hujik ti se su da leiba keno bu oibigera su da leiba upf ko oibigera adagi di zuf sisu akoi wari sanari bani ko ada zuf ke du di sanade ko ada wari si samana ba zuf si ke du wari sanada gumba ke na tab du wari sanagumba adagi di akoi im di wari sanari nadra adu ngasi maral sere si di wari sanada ba ki kangu si da aina haji di group se samana ba si da wari sanaba ama sanada ma nsn ki su nsn im du wari sanari ke du nong sanade wari boba adu ke du di mu terrorist organization law thu government india na mu somai ta na ko nation naraga adagi di atopa mayam adagi kari e erang adagi u gam le adai mang amuk law thu terrorist organization akoi terrorist organization law thu ki politics mu tawri kano acha officer badong terrorist organization adagi samana ba u ki kari ene ka du na law thu ti ka doi no baduna adu sumi am hata paka kapta na ja adu terrorist law thu ti adagi atai na mu law thu smai to ko ji sa kano ma sana badong tawai ba ai humble appeal da di suspension operation legera wari sanaroira mi am the nongi pairaga freely move to boyati akoi pakhale akoi nongi jangang na kanu angang gi pisagari paina ba do maina nongi pairaga chana khale ba sing da ko masi arms and lay 1959 arms ki makhada su ya de adu khang de ko akoi di latest update bu to arms ek di amend to hrabra manipur de nongi pairaga chat pa yai no arrest no phaba no to bakan sem do khrabra provided de khang arms act except manipur section 25 sem do khra ba ta de ba de di explosive ek na bung pokhaya pote local men oigara country men oigara mixed men oigara amte ya pote ko se pakoi de pokhai akoi ka dai no so tong law bi su kai no oya ga am tingam dai ne pokhai ba explosive ba ya ma adu mayam ni adi UP ngasa high big do oja do unlawful activity privilege ek duni adu makha second 35 3 le da tathara ga lore bisa sathade adu aina khambada hujik yengbiro adu amaka ka haijoge akoi masi hair manaba akoi corollary analogy lowe yabada maoism gi se si lowe supreme court na ko ki nandini sundar against state of chhattisgarh 2011 just mangana akoi sarwa judum case ta sarwa judum si illegal ni masi mana kawada tribal sing si noina nongi pisalaga masi akoi keno haimona state sponsor militia state sponsor militia ni noina tribal sing si nongi pahalaga kapna handana tawba yade this is illegal and unconstitutional by article 19 and haire amai tawna manipur gi oi pakhale akoi village volunteer kapna bani kam tawri dana ko anda salwar judum gi corollary analogy lo buju yai ba this also illegal ni si sing gi naina bagi mathau tare ba ko natraga di aina khambada manipur si akoi mongbam oge doini akoi gi khemro ki kan amalai dai ne killing field do akoi ji killing field oidoi ni khalaga kai na kangla da fossil gam phangem nga ga am tengko kam phangem khalaga akoi gi fossil na thene phang do si our fossil adu gi potu ta dana ba tang akoi chimina si sin base government na sin doi ne okay an akoi na mateng pangjagi okay oja hamta masai gi act of terrorism handa ki press note se da hai gadra message chief minister ki message da palak pajoja 4 times terrorism hai wahi se pale masibu yaning do phang do e aduga terror hai wapam sisu terror act su palle hai batare anirak terror aduna
masi coincidence oi gaduri bra mamangi app eng sai hanjan panjab april gi tang tere trong law bigi incident da kudom bisi kukila lobu da thilli moin oram bayai oram da bayai adu oram bayai na maral si adu da terrorism haide april gi tarani pan da tm ka som da kuina tangkul sing da attack chatho matam da adrusu kukirom da kudom bi thilli act of terrorism haide namli wangli ge su act of terrorism haide so isi chathari perpetrator se mayam na chingna kudom bi thimba confirm oi bitam to lebna te adu ngasi gi su thoiba KOTZIM amadi koi Scotland ani gi marka thoiba thodo sida maral sirei si kana torombe hada ZUF kamson pection torombe ya yan hare ZUF si mokoi gi kamson pection si wari chana da group wargadi ngasi coincidence oi gadur bersin terrorism si wari chana da kaunguna torgadi yes UAP gi makha da wari chana da goi di terrorist group ne no law tho leire mogi schedule da adona armaina hai gadur bra na tragna irrespective of ngasi gi thodo na tabda mamangi thodo me amdu su yengagal Lengagna Chief Minister Masi Act of Terrorism ni Henmalena Harpanin Yangbiabra. Adu Itaraga the Handak Chief Minister Suchampurta, May get Tangtra, the Hangchi Chakan in a plant, Omotam Sida, to Kele El Yauna, Yuki Enena, Changbayaroyana, warning to Rehetar. Adu the Act of Terrorism or with the Bra, Kamaitami. For you, so idana some half keyboard on the Dankali. Okay. Moisiko, Moisika has oh, so you don't mali. Yam high yam yahrzani. Natro. Yes. Adu hierarchy. Nangwe haidi akhoi kano sibo ko jiribam da hat kiba natra angang ani hat kiba then sumna kan tori ba mayam ado hojik tori mayam hojik ta hari ji yahau yam thiengna hobung ba ma tobra natagana soibu gi haiba ma natagana hojik ta gyan tarak ba ko hojik ta masi tori ji kano kra thiengman ba hai ada terrorist haiba ado the terrorism haiba wai ji kaino ji akhoi angang pori khangani misamni nadra ngasi shido ahni nadra aduk bakta pastor ngasi pastor ni nadra church ki leader ngakta ni amadi mayamna sakhang mai khangna ba mi amo oi ko MBC da su ma oirami aduna yam khangna ba mi amani yam popular oi ba mi mani nadra aduna embu sai si kaino kamai tong embu tong haragadi heda gari im la en ro kapsin ya ponti ko yes kapi ba kangu duna kai maitei gan oidren khala chine adagi tawriba kangu duna kuki ne na hare sine adna moina maitai ne na bhan sa tawa ponti na kuki wem tar kamai to nadra army rom tar kamai to army civil dress selidna adu rom tar kamai to ni ese leibani na ambush ki keno sida sakhiba gari ani du michamni miyamni ana haiba se adum kangu ma kai gano ma leibam na pau piram gane soina pau pini niom ni bazagi ambush to bugi niom ni adu sarkhabani gari ani noina pangthong iba poto pangthok pa yara bani ese ana harim gane means modna tai di sai sakhiba kangu du search ki kangu ni misam ni leibak si wathok phajana oiradam ni noina adu pangthok ga di ese masagi irang tholiba kangu du na hana khangaga thoina atamna to pot amane soibanati si pot si khangada ne ko adu orgadi misam su harpa then aduga then misam barakta su ka khwadagi samba natra lagi hogi Christian lining sapasinggi asengba mi natra adugba mi su oiraba aduda khuthaba haiba se masidagi hena sauba terrorism ji kai lege sin right sumiko sini akhoi na ne doise simlere adagidi amuk yengase akhoi manipur si kamai to gon hongdi afabasina kanano fatabasina kanano terrorist na tabna kanano je khoi kaim khangde adagidi adugido amuk wakhalna sagale natra masagi kanosina akhoi nagara tawbani na wakhalna sagale confirm tawbunati sagal halle mayam dasu sagale akhoi ju sagale yaktani ko aduna bo phanari nati aduga nati aduni ai lai wakhalna sagale kanuda phare mi kumathoi phare kumathoi da naga to po si yaure adagi den tangkhul kanosu akhoi nepali si yaure natra nepali khaduga moi myam har khrabra natra eta tongmina bani ni pulap ngasi ji adum sidya de na sian grabra sumiko ai ja adu warkadi ngasagi moisi gari amada tonga laksabani long sasaru bani adu di moisi misam pajana misam ne ji khangiko adu ki misam dusu hijack torga puba natra hostage oina pajan bai base that is also crime terrorism yes yawiko terrorism ki definition yawiko aregadi amu asom nakanda awang lomda amu haire awang lomda mu ai khogi mi du thadok hanna bani
aduna masigi si theory sina tadi upai lekte na sudukna na bagi damakta cookie khara pharo na pi angang loi phadalaga thamme natra thamme mugi man da silbi senji kaino somna khandana kaidore cookie hale kanana wakalna sagale adu nagana harpani adu di kanogi akhoi naga pharo naga halo natro halage have natro phari do halage have phari natro yes sinebuko habadi mugi intention do di kaidore akhoi mi hala bani noijo hale sinebo halani sinatro hatpa means halani haiba samana gre sing batanga di adu ne ina hajin ngi samani asomda sun naga ge ju samani akhoi mi do he halaba noijo hale natra sinebo tawna resi adu di karinu tori sinebo ko loimak terrorism gi act of terrorism hakka moina misam miyam na loi tawle misam miyam ju tawre adu kulai paiba mayam gi drama da adu ekta nui mayam changna loi mating pangchalaga lere miyam ju yaksal miyam ju yaksale si port miyam du yaksal na ba sen bu suram selini adu da sigi port si lakanda akhoi ne yeng tu di pare phabasi nuai banati misam ahum hale du kanana harpano kulai paiba kangbu kharana harpani logic si yang ko adu di ka dore sagi condemn tawna re kabui su condemn tawre natra naga tai myam su loi tawre ada dan cookie su tawre mai tai su tawre tawdam ta yaudre adu ga di noi kai pharino thadu ai haning condemn tawmina si akoi punna section mina si akoi punna khungjang changchang ji kari no haka da masigi damak ta gamen am leiri natro gamen si leite banati gamen si banati now exist natro central government sama pangan kali Manipur government su ngarang nada link kala su tongja da port am leitana aduna akoi na government na kai dawri gi do khoi ying se atu hairi ba government si buffer zone lanjala changbu yaro na hairi ai laksagi adu laksagi ko aduna government am lei government si mayam khabiyo ngasagi Manipur government ni natra maitai government nate madu ki khudam bu ngasagi nemsak ben yauri natra then adagi losi diko yauri then haujisu wasak lo matamda hakwadori naga hakwadori kuki hakwadori akoi loi khangle po natro aduda maitai government nati then adu suka dagi bu central government na logi makha da toroga government semba yae na semba lei natro si port se si akoi khangmin na gadabani aduda government se magi mathau ama thodang ama lei thodang si karino ma tawna ba thodang si akoi na scenery ba thodang akoi mayam na vote piri natro piri ba akoi na scenery ba thodang se amtang matam ngai ra kam ti yeng se kai dong ye dom ti yeng se ko anda tawri ba kangu do ai khali an pha ba ngam gane na khali aina nungai ta ba am khatang le 33 year gi mafam ni natra nongmei kapga mi ha le have si Imphal da akoi mayam na phangba da pung 3 da kan trama the da pau phange pung ama natra pung ama le ko pung ama je aden pung ama le ga di pung ama sida mogi ga sagi battalion headquarters sidagi drone thakapa yae aduga kai da sange kai da leige kana no moi jing je yam phajana footage me am phangane ko adu tahudabra sini ko si porsima number 1 aduga number 2 aswai da leiriba kano se German road Tiger road amtani lambi se ko asomna kan gi makharom na German awang lom kanguna Tiger akoi na mayai sina lion road harasira sumaina harase si lambi se illegal ni haram ni natra si lambi se lona yadaba poni forest ki environment ki clearance phangdaba adugumba lambi amani hojikti phajarani adugumba gi mayok ta leiba mi ama khoi yam semaning ba kangu amana so port se pai hedana yam kan haina gum se ko sile adugi lambi ama mayam si tangai phadana punsi hingna bani na lambi ni na hai ado lambi si security force na kamai torga ngak seligesi kamai thado e kamai chalali moina por kanana sik tawi police na kanana sik tawi then army na check tawbra kanana sik tawge free dum salam bra nomai purga dum salam bra adega number 4 pura dum salam bra free thambra moi mayang free lambi o hen bra hai posima yengde ade aduna moina admaina toru badagi natro hoji embus tawrese moina phajana miyang sangam targadi lambi se satuk chahin tori mayam ji lambi khar thingna khotna ama tor moi check thung khar tor magadi sigum makki thoi dai khalle ko ai khajabi wani ko si porse lei aduna Manipur da ing tapapim ama lahinan na bagi damak tangai phadana tawdaba yadaba government ki mathau se kain nate government se hoji kamai to gebu mala salaga lining ma matam nate ko hojiti ke dore miyam se khogi ing tapa pork na bagi damak ta hojiti ke dore
sinjang paigera thang paigera nongoi paigera lo gi matang ina tani ko ai haje yes. lo do oina tawro sum thado gadi khoi se film sum ta Sum thado gadi sum aduna sasala den yes Manipur da tangdu leita ba se sum lei hendana ba kangbu mana khonare yes adu kana aina puthokadro adu puthokna bana tro ni government lei se akoina vote pi ri se adu gi natro noina puthok si kangbu si ne do puthok adu ga den 모이부 파자나 아무튼 데 파로 파게이 싱게라 쩨고 원다비다 Okay. 아두가 레팍 시점 탕 깔라무 아이 사이 하이제니 Okay. Jadhanabir, sigi situation sida primarily Chief Minister ki planned visit to Churchandpur on May 15. Ngasi ki nomini ki matung sakne plan tarom madu phawba ngasi ki ambush ki. Ay matiyapta. Yes. Ay matiyapta. Habiyo. sim minister gi ai hangi mayam thang bang mai ko mai khong sibu lepra ina madu ka are pa ka su lekti na hai bam di hai aduga muina ara toriba masai cookie gi khulai pai ba mayam amana toriba mayam se Right. asi su samani sai hai bi gi do moi tori sing di khoi gi terrorist ki thong hak tani natra Siam sang ko ya dana tani aduna ni sai ha do khoi da di yam sang ha ga nawai di hai ko military crackdown no hana tobi ko Okay. aduga ko na sang bi yo na sai hai jik Okay, tangtra mga oibia matung do oibia Chief Minister changak po matamda sum makal gi incident mayam thorpo ya heba ki akiba phao na ba live example oina ngasi gi satharak pra hai hum dunia du amo bore act of terrorism na lenga na so law thobani na akan ba act of terrorism mathak ta paikhat pe aba thabak sing di UAP gi 43A na sing buso notify to bule re to yam kana kar so thabu yar bane heba tar lenga ki mai kai gi adu bu micham yam su ethnic line da wakan khanaraga kuki naga sing phaba naga sun kuki phaba sigi film the ethnic line da ko wakan khalba akoi ta khalan ba tar khulai pa sin khalan boy bi some forces are making us to think like that adumaina khana laga akoi aman amata thajan anda aman ama thajan adrabani na irang do dum boil torgul lani lengang na phanayam na terrorism mathakta thabak paikhaning matarga su matu paikhat pangam dabagi situation lakto male adubu tang tara manga bo ero matung tarak bu ero what should Chief Minister Khemchan do habi wahang like komai thumir Raj ngasi thoi base tampak te thoki bu ga samani hobi sok to right se khuthok na re hairaga phajan punjana buga tongna ga mai thaban khabu phariba adu mai tongna raga di sai gi posi pakthora ka do man gi possibility amang eno sinawai du sinarakta di somna sinana phari na asomna ju phajali bi du sinarna phajali ne ba sinarakta na pharak toro ne somju pharak loi tongna ni right adai di pakthora ni na cha cham man bane ba khoi thokhrisi madumaina thoina thon bagi pot man ba mlei adagi sida Chief Minister na tawba yaba adai khoi gi lenga tawba yaba du ju ai tawba ya do mande di hojik lai ba pot sida se khoi na sum yengkanda security force se 288 magi company le hai ko company am do 120 per company mi le hai ko ado se kano se CRPF le ji moi direct masing pi de lising time pande kun bo hai adagi asana pulsina lising tara adagi nipan de tara bo hai ko aduga BSF sina lising mai de ahum bo aduga army ga ITBP ga sina lising ahum de ani bo maroina total de adum lising kuntra mu ki me ane ba adagi akhoi gi kano jiga pullaga di state pullaga di humfu ma thoi mu di le ba lising adu mi gi yeng na kana ratio ja yakai me athung na ne ba security amamda yes aduju mi miyam jing du loina baktu coverage to godo na te khakra phiom kanjan ba mapam jing da leiga di yamena thungnari ba phajana to ya ba adu kari gi tawdri no now the question is akhoi da lai se adu kari gi tawdri no any to do thom miyam da lo yengo ba masi athu mata na pha pun ba khotpa Chief Minister budi Malay putokani dahai Malay putokani ngaktane ba putokta loi tok laina ada sigiji akoina security force central security force ro state police force ro akoina saw regime kamaina muk tor mageda moi loina vaccine amu center de order da phangdre mo haina army ne defense minister na pi dawni adagi di paramilitary me amjin home minister na pi dawni adagi am ta pi dramni na kaimbok tawdre ada si loina baksi work tawta di unify command tawdoni unify command ju kaim tawdre natra ada CM na ju unify command paidre hoji CM na tawdoi je kaino jam na live oideba aduna live potsidi ras ngasai khoigi hana retired brigadier amna haibadu da mana madi army officer manina magi discussion da mana ngam de taso buse
loinabak si karigumba order amta phangri ado tawadabu karina kanana pirakadoino it should be done by the defense minister and the home ama lan natam ni no army to ozu yareba aduga hojike harba central security force me amjing sidi tawbi aidana adu home na piraktre adaidi state dikam do ba state su tawbi aidana state na tawadabu su state ki home ji 100% delhi na pailere adi paiba ka chamana riba pairi neba pai da ba sajana ga pai ni dana aduna delhi gi lengang na pamba thabakta moine pamadu tawraga moine pamdabaduna topgi fiam je sum lakpanina state lengang na asyam chiri matam sida kari tobung ngdo na wang jidi yam chawna hangba yam pot amane ba ada khoi gi authorities sing sina phajana chatlaga wari sanadana akhoi gi maroina se public order and the police city akhoi gi state list of state function de observe state subject ni na akhoi masi tawjarage to some extent ko haidi leizari balising kutra ma thoi muktu video ka thar di phana bu yamani natra adu mafung godingi khare na masing yamna lehen belo yaidana nan chorogi kai to do police ni pan mun sai pa wele mi hai ko adu mafung godingi sandok pa khot pa adegi di maroina akhoi gi ju state force lai mi am jing je khara di dum sina budi ma yaidana adegi di smai to do mi am jing je nan crp gi tonglaw gi du ju akhoi police tagi crp na hale akhoi FIR kan restart tor puje aduna si me am jingji yengjaraga di state na tawdo buji delhi da phasana ngangnaraga akhoi gi tawum thobu de khoina isana tawjabagi potu phasana tawum thoe aduga akhoi police amna sonbana te tawhondabagi tawdabi wani aduna ada delhi da home da phasana kan ngangna bam change laiba potsi phaningai oide kaigumba sina singlom da mu pakthok chakthoragadi tapakta togiba dumaina singda tawragadi ko tapakta sahi ahum tawba dumaina singda sahi ahum tawrta di ngasai do 355 356 to lazu handakti sahi amtang tawdo mandreba sahi ahum tawdo maleba kashmir gi dumaina adu justify tawbuji aidana aidi hanagi duna su kemto ngamdre PR tawre PR manungda single bullet kapte that means akoi delhi na lenga ga di single bullet kapte ba adu hojik so no ba install tawre sizu problem lere adu di ka do bu khoina center na 355 to 56 thamoi do no na thammadina handak di yam sangdok do male ba sai gi moina target tor 2029 do adu bok sangdok bu yari vote ka tawdo bu yari ba 27 gi vote to rosu ka dong mandre farak ta dong male masing ju yam ka dong mandre to bai ga khalam ju ai ba loin maksi yengjaraga akhoina ngasi manipur miyam na su akhoi delhi da target su to de akhoi je any hong do yemo ba sarapal da kra taina degi di akhoi gi state sarkar gi da kaim to do bi jung taina tor loi le bi delhi da miyeng thamba khare na changi miyam ju aduga state lingak na ju hoji le bi council minister jina ne home da phasana ngang na ga state ki to hom to du to bom thoi na khali terrorist diagram ni na toge da khan po to buji ya in khalle ba madu mai na ka di upai le te no tham okay act of terrorism natraga terror act selengang na recognize to busi madi amna phare adu namadu gi makha taba thabak thorom sing lengang na pakhat pe ya yam na yang na pakhat pe adu bu hairi ba lengang na pakhat le di hairaga pakhat pa mangam sana sat pangam bang man da bagi film am sum le even ngasi phauba buji misam yam amana mo hostage tongnari ba ha tar community amna communal line da lakta arga di lengak su maduda kitang chalawna mana khut thaning bus thaba ngamdabra aduna marborga manipur gi crisis hoje chahi ahum hela phawbu sida communal line da satkibadagi khogi community sing asi akoi amatani habgi wakhalon je porakna hona bada yamna koina matam changbu era bra adu ngasi thoiba thodok sina hostage sing asi da patanu da thorok taragadi 1993 97 gi kukinaga ge class adu gi film da lak taragadi chingchu mai chakpa tambasu already cha laiba manipur se mache tabi film da laki taragadi yamna ma resort to kuina matam sang hujik chahi hum sida ka dawri gen wang hangi sida sidagi hena matam sang da film lakto mali ja PREMANANDA kwai thami bi si hujiki ai gi humble suggest nai tare ko sidadi best way di akoi constitution da piba niyom niti si ngak patare government haraga pampai da pai pang ta ngak padi aroi it should be in accordance with the provision of constitution da yaw sibu tawraga di loi phane ba ko khoi tawbungam da ba hojiki akhoi gi police kumba si akhoi na sina basi center da hangbugi mathau ta di adu hangta ga di loira da du loire di
ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯖꯧꯅ ꯄꯤꯔꯝꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯪꯒꯠꯂꯨꯗꯤ ꯐꯛ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯕꯣ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯇꯧꯔ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯆꯥꯔꯣ ꯀꯣꯏꯗꯣ ꯕꯕꯥ ꯀꯩ ꯆꯥꯎ ꯆꯥꯗꯣ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯗꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯨꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯂꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯝꯇ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯖꯒꯦ POLICE ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯖꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ BSF ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯑꯦꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯗꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯉꯣ ꯑꯦꯗ ꯄꯥꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯇꯣꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯁꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯜꯂꯣ ꯑꯦꯗꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯦꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯦꯗꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯅꯝꯂꯤ ꯋꯥꯡꯂꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ TM Kasum Ukruldabu ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯅꯥꯎꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯗꯁꯦ this is our fault now ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯊꯥꯗꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯈꯝꯕꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗ ꯎꯅꯔꯒ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯄꯣꯀꯦꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟ coordinated ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯦꯠꯄꯗꯨ ꯑꯦꯜꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ PR ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯐꯨꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯠ ꯇꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯜꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯔꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯌꯥꯏ 10 days ला 20 days ला ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ PR ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ PR ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯌꯣꯝꯗꯤ ꯍꯦꯟ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤꯗꯨꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯠꯄꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯦꯜꯍꯟꯕꯗꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 1996 ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯏꯐꯝꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯀ ꯂꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯖꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ NSG ꯍꯥꯏꯁꯤ NSGꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯋꯥꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤ NSGꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯂꯧꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ NSGꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯕꯗꯨꯗ copy 2 ꯑꯅ ꯄꯤꯔꯒ NSGꯗ National Security Guard Act 1986ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ NSG ꯑꯗꯨ black cat ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ मानना टाइगर मर ब्लैक के टाइगर रोड टू टाइगर रोड से ब्लैक के थाजन चंगे है माइना तौर लोदी लेजबनी एट द सेम टाइम अखोन तौदोसी अखोई मसी अखोई तमता तो लेबाक खर तमदे यारोय पोंडिचेरी पिटू पिटू होनी यूनियन टेरिटोरी जस्ट लाइक पोंडिचेरी का तौदु मोई डिमांड यावदुने फंगबदी यावदु डिमांड अदुगी पोंडिचेरी गवर्नमेंट सिना अमसी SOP on terrorism mai SOP is क्या Special Operation Procedure SOP में थोपिरो terrorism लाइना के टाइप कॉपी के टाइप नहीं मोई थोई SOP on terrorism दा अम थोई नहीं मोई स्टेट गवर्नमेंट थोई नहीं को सी स्माइल थोगा terrorism से कमाई लाख नगनी terrorism कमाई फानी या फजरी हिदगा हाई introduction दा साइगे Pondicherry Police Standard Operation Procedure on Terrorism दा या फजब लांगे यावरी Terrorism represent the police act done by the cruel people around us kind मुझे साथी जानिदा अदुगी पोनी अदुन मसी तौरगा SOP से तौरगा इसी explosive करी किसी लोइना सथब थुगाइबा यांगाइबा तौबिरो अदुगा आई बहाइजो हरगा दिने अखोई न सेंटर दा ताइदी ताइनाबी ओजादनाबी को ताइना अखोई ताइनासी अदु आई दिने still believe मसी पुनः मक्सी स्टेट न थोर मनी लई अखोई फेडरल स्ट्रक्चर इन स्टेट सिना माई मथौ दु तौद्रेबा माई मथौ तौबदुबु चला सुम हंगलेदि अदुबु मथौ तौरिब्रो मथौ दुदि कॉन्स्टिट्यूशन द पी पावर comes from constitution ni power not come from Amit Shah power not come from the prime minister power to the constitution haidaraga yaulere haidare loi to 100 akhoi 62 da yaure extent of executive power law semba ya ba loi service du yaubodo adu chapmana legislative power is coextensive with executive power ne adu chathaba yare ba military crackdown oiro adagi kari crackdown oigera tiger road crackdown oigera loi tawbasi yabagi room duma constitution pijayeba adu akhoi nainaba tare nainaraga tawgodabani aduga akhoi center gi heng chen gini adum chen gini di adum lande harakane state subject ne harma chen gini upai le roeba aduga Chhattisgarh tawdo maina khoi isnau mayam leidana ko sisu auxiliary armed police force
2011 मैंने पास तौर अदुग मोइसु पुलिस दा ngasai khoi di et tawna basu am le na CRP am le re Assam am le re adagi di central BSF am le re Indian army am le re adun elal lo adu matak da auxiliary armed force da am ka su et tawna am ga hapchal lo adu taw yam lain ta khai ba ai wakam da di masi mission na moina numit 10 ni gum kun ni gumba matam bithuoga declare tawbiro masi numit gi terrorist ta khai ni haibiro ta khai biro adu community line chala khoi masi irang sagatana ma ga khana ba taw basing to si Manipur is only one unit ni khoi ima matani ima gi maming sina Manipur ima kawi Manipur ima sigi khoi punna masa sadano da ngakta ni masida songthok chung tawna kain kana roi akoi si hingmina si akoi siminagum si aduga akoi si leidana akoi si punna thabak tawmina se ba do ama khakti akoi ai hayoge buffer zone sai pan gi do buffer zone si thambaya basi wildlife protection in 1972 makhar thambaya atai damti yade aduna takpati akoi si India government whether we are treating as a wildlife so makan wildlife lo bi bra bab ta de mase koi we should be very clear about it okay state के subject ने law and order है तरफ कोई public order से कोई police and public order से state के subject कोई बनी ना state ना मागी तो हम थोक पदु federal structure में द मागी लाइजरी बा power है federal power तो season रखा तो गोदा बनी है तो वो मसी तो वो गम दृश्य करीगन for the last 3 years से मसी गम दरन लाए लेंगा अनिरक सेला बनी अदु हाइदी अमुरक सेला बनी मामांग दम लेरे मुझे हम लेरे अनिमक ना पांगथोक पंगम दरन लाइबा मसी करीगनो है भी वहाँ दुनी मसी कोई double engine ओइरो बगी ngamdra bazala adum hangdraga di yadra bra hebo hum dunia tuna kitang sigi magi masagi freedom haigadra magi governance tu phudu oga thabak cha pangthok pangam da dana sidi tang tareta tronglawbi incident da angang pikraba angang ani hatpi ba act of terrorism ni ramai tawdana tang taraga nipan april da tm kasom da ambush tawbuda miu ani kudak on the spot sikhiba act of terrorism ni 7th में नमली वांगली चोरो द मई था दना नोमी काप्तन तौगिबो मैम act of terrorism ni and 13 में ngasi Kotlen amadi kozim gi marakta chatha ambush chatha dram ye hum hat khiba this is also act of terrorism atani adon hairibo mayam sing act of terrorism ne haina lengano su hujikti recognize torabni na masigi matik cha ba tare tohum tob thobasing andu tawba yamna thengsu thenge tohum thoi adu lengana di masita short tori lenga ki leisure resource ko dimag loina thadar ga perpetrators and their handlers loina mag justice the porkna bu hona gani haidna madugi justice tunin ngasi gi thogdok khatana tana thogdok khudebak sida Manipur gi miyam na ngaire ge leriba and ultimately hariba thogdok miyam sing ngasi gi justice lak matam da Manipur the peace and normalcy to so idan hanjal kador ni haibi no sida ngasi gi the Manipur files ki edition se mata chalation jar ngasi edition se makpum phan gi dam tawza humakpu aro ibsida mukana tha chapnuk sari appreciate you joining lona yengbir punamar so ngasi gi edition se karam tawbi bi SKTV Manipur gi tongan ba social media handle sing da join tawbiraga comment amadi feedback tha bir well ladies and gentlemen thank you so much for joining us on the side of the screen until next time this is Razwan